Menteri Ketenat Tourism ke Sorkar Jela bak pol lengdo hne kesngi ulalet ban jurip ya ka yau strawberry hak hendailat kaba ladan langru bat karensan ruai kumshi benta ban kering ya kinong wan kai syakane ka jela. Haba kran bat kilat pathai kubor Menteri Uong Babun ki banabar haba ki wan Megalia kin poi ningkong hak hendailat bat na kata kadau ki syem kanikalat ban kering ya ki da ki jing ruai. Jing wan jonga mentara segi hangni kalau ban penslur bat hai museum ya kinong rep ki jongi namar ade hasin ke ba nikong ba ka Tenat Tourism dala ban penlong ya ke Strawberry Festival dang apeo minchwa noron sentung bat hasolia ini kisnong hakabaki nong rep dirap yo new strawberry te hadin jong katuga festival kalau ngilap pelong kita kisnong mentang ngilap shimil senjam baar balong ba ni pelong ya ka yo strawberry market kajik temu kalau ba ngin kring ya ki nong jungo syakani jala but ru iki try jala bakin tip ba kadon kalat gelenti baki nong rep jungi kin mit kin biang ling bakar karyang la kajing etay rekat apeng ke department tourism bat ke horticulture ka ar ka tau ka ba ngawan hangi kalong ban jungo dalade ya kani ka rensan ka ba pi hangi ka ba ki ni ki nong ishim benta ki nong roi na kani ka Meglia Grassroots Music Project jong ka tourism department kiyo banishim benta bat hakani ka season 2 gini ka samai ka ar jom MGMP kumbalai hajar tam norway ki simbenta man kaski ki shows Shillong Jangke Hills Garo Hills Seora Riboy te mentapat ni kani ka snow pat kani ka jingtu ku jongi pakani ka hendailat nang ni ter shalu sha pat lat berpai sha sun bat kumju bat paisha Jill Road ini kijaka kinlong no ba ni ong ika ka pedestrian zone lani ka jaka batang ni bri ba ya ija ino ingin khang no ega jingrum jogi kali jong ni gatan ya ka bangala depan penmana khamswa di kwa banyak chahman jakata bat ngawan baik kaladi wenyi ba katno kini kijaka kalong ka pabit biang kalau suitable nang dak ni kijungi dia kini kenam day tan benta kini ka way ka festival and ray kedai way nak benta ba umbangi ong ba Shillong kedai ka music capital jong dari India ni kwa ban benti kena ba kibru masan pai ha Shillong ki bobon ki pai shwa ningkong ini dala can you experience ya karwai ka siau music jong ki artist ki badon sap ki jongi dia kata kedai idea but hakajing day pada but kini kinong di madan ngi ladap ya ka proses ban identify ki ban register ki ban menta ka basa kolong sapa min ai ki jaka ba kinchong ban punya ka khai ka pateng juki klem da penget syu ya kaya ka yang aga suram juga kendala di kani ngin penkut ha wo jong nai June jong tak